learning issue apa kawai kabapun kabawarna ayuka jum kabawarna ayuka kabawbriu umat ijing bat kabakta wat ya ijing im jumbriu lani ijing im jumra bat ya ijing im jum tinjap im hakiwa akapathai kapelong ya kapelong ka plastic kalong kabamla on decompose kay ka property jo kasay long ba one, it cannot be destroyed. One of the properties of the soil is that it cannot be destroyed. Two, another property of the soil is that it transforms other things into itself. Ada kita ubrio, apa ka khandau, ka decompose, dia ka ferment ubrio, ka pengasau. Sekahi ada khandau. Ada kita yang deal daya liquid material. The soil can transform the alien body of a soil into itself. Kali kan long tham floating island semai. Bala di pipet na jerong ba tidak si floating. Iri ako adu yaw bagi kesan. Kita di accumulation of plastic. Kimratu yang ibu kibun kimratu jam no beli bagi bam di plastic masih khantam. Te kali situation belum very alarming. Aba ka UN minta ka shim ba ya ka shim ba ending of plastic use globally. Di nador ke kampung dia, nador ke kampung penai kemarin, penai itu usah, insyaallah kita sejauh ini tentu kita plastik nak sahaja. Kerijungi, sejungi, lasiam sejauh, agar tentu kali bentuk naik plastik. Hawas kasus, ini isu the vaccination, agar bayar plastik, dia ban dispose agar terpom kerja. Buat ada lima ban stok plastik. At the production level, in the form of licensing, delicensing, nampak ke dalam atau lobby licensing kalau berkait di form berpemilih plastik. Jadi solution teromba min stock of plastic at the usage level, at the consumption level. Apa bagi consumers, bagi users of plastic, na dan use of plastic in use nice judiciously atau kau mengelak dispose properly, by the correct type of plastic bagi perintah. Nak tak tahu bila pergi ke guideline hak bangin and ye kawan ini berikut no ye usage of single use plastic ye diperlukan ke single use plastic but in diperlukan no dikuipat kita hak jaga di plastic lalu di guideline ba habang checing ye diperlukan no in plastic yang diperlukan no di kerja plastic ya kita wood item Nangkang penuh kamu dah kita ijat plastik yang kita tidak perlu mentah kita lawan belum highly decomposable kita lawan food control. Nangkang hilang penuh kamu ada plastik jai, hilang penuh kamu ada plastik jai di kita tentu dan ini jadi hidup ijat material kita lawan easily decomposable. Di takoi part hawas kasus kasus industri kan sebenarnya kita lain apa tentang classification of plastic. Segregation of waste at the household level. Hakata komba. Jadi waste dibagi pendiri na yen will segregate itu abenta. Wet waste, but dry waste. Dry waste itu plastik imbu hakoi kan container. But yang wet waste kami kerja pan kecil imbu hakoi kan container. Bah habatuan itu kena belum dikinyut na yen naskan. Kindon R section, ketujuh kindon R section. Hakaba yang imbu yang dry waste kita hakoi kan section. But the point is which are the section. Now these officers in the area, in Snai and structural section, have about one of the waste na of the branch. Then segregate now into two sections. The dry waste, but the wet waste. But having disposed have the structure of the section, in terms of the jong, the dry waste, but have a kikna the top of the one, correct the top, but both the dry waste of the section and the wet waste section. Ngawin yang very baladang itu akan survive. Hak ini kepercayai. Jadi macam itu kita berpendek kemarin way kalau berkuat kemarin sanitize, kita public space jogi, kita water, kita riverside jogi, kita jaga paipa jogi, kita compound jogi, baca surrounding jogi kita jogi. Apa kalau mengenai compound hari kerja, mengenai pernian, bantung dia di compound, hangno mengenai nada habri, ayat, buat compound jogi. Kapalai kalau mengenai belong, mengenai kata mengenai syong,
ni program na kita check material have a daily life that ki material belong environment friendly. Nino ye plastic kam ye katuk ba less than 100 micron. Kalau kita beri bentuk kita 100 micron, plastik nanti la kisi ila I 100 micron, 150 micron, kumta 150 micron. Jika mau aku kisi plastik, wajib kisi kami ye plastik belong less than 100 micron. Ada kali plastik tak kita. Tentang gini kecil, nak verifi, bagi penolong yang World Environment Day 2025 apa thamai tentang komitmen ini, tentang renewal komitmen ini, bangin dari sistem dan berapa yang macam kubismu. To protect Earth and its natural environment. I will also adopt such practices that would minimize wastage. I will reuse what I can. I will take care of cleaning up the environment. I will reduce the waste we create. I will plant more trees. I will conserve energy and water. Bless you.